Uživo Slaviša Stančevića. U narednim minutama podsjećamo na krizu federalne vlasti koja traje već 2,5 godine. Od marta 2011. ta vlast vrlo teško je funkcionisala do 11. mjeseca, a od tada gotovo nikako. Znači da su organi vlasti u federaciji oni koji su objavljeni u službenim novinama federacije 21. marta ukoliko Ustavni sud federacije ne odluči drugačije. Ovo je trenutak kada je sve krenulo nizbrdo. Parlamentarna većina koju su činili SDP, SDA, Narodna stranka Radom za boljitak i HSP nije dugo funkcionirala jer se samo koji mjesec nakon što ju je Inzko odobrio počeli su razgovori, a onda je pao i dogovor SDP-a i HDZ-a o novoj parlamentarnoj većini u koju je ušao i Savez za bolju budućnost. Tu smo definirali konkretan red poteza koji treba da rezultira sa rekonstrukcijom vlada na svim nivoima. Dan će se nešto dešavati u ovom smislu kako bi mi, koristeći sve zakonske ovlasti, mogli ovo provesti do kraja. Samo 2 dana poslije SDA je aktivirala bjanko potpisanu ostavku ministra desnice Radivojevića i tu na scenu stupa predsjednik Federacije Živko Budimir koji je prihvatio Radivojevićevu ostavku, a ministar pokrenuo pred Ustavnim sudom Federacije zahtjev za utvrđivanje ustavnosti Budimirove odluke. Smjene u oba doma federalnog parlamenta još jedan su razlog za sve veće blokade federalne vlasti. Ustavni sud Federacije razriješio je bar ovaj dio krize odlukom da su smjene nelegalne i da nova parlamentarna većina treba biti vraćena. Predsjednik Federacije Živko Budimir i dalje odbija smjenu federalne vlade u kojoj su i njegove stranačke kolege. I po izjavama svih aktera ove vlade, ova vlada funkcionirala jako dobro i da bi se nešto promijenilo morat će mi biti prezentirano nešto puno kvalitetnije, ali prije svega morat će biti ispoštivane odredbe platforme. Situaciju dalje kompliciraju događaji na 69. sjednici Skupštine Razvojne banke Federacije gdje izbija otvoreni sukob između premijera Nermina Nikšića i dopremijera Jerka Ivankovića-Lijanovića. Uz to krajem godine Budimir vraća desnicu na mjesto ministra. Ova odluka donešena je sa namjerom omogućavanja rada vlade Federacije Bosne i Hercegovine i da 2013. godinu svi zajedno započnemo na način da imamo funkcionalnu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ulazak kadrova 2 HDZ-a i u federalnu vladu pokušao se riješiti izglasavanjem nepovjerenja postojećoj federalnoj vladi u zastupničkom domu, ali je zaustavljeno u Domu naroda federalnog parlamenta zahtjevom dijela kluba Bošnjaka za ocjenu ustavnosti odluke zastupničkog doma. Prvo su danas osporavali Bošnjacima potezanje vitalnog interesa, oni koji su blagonaklono gledali kada su drugi kroz njihova naselja potezali vitalni interes za gradnju autoputa kroz Hercegovinu. Poseban problem je što cijelu krizu usložnjava činjenice da Ustavni sud Federacije već godinama ne radi u punom sastavu, a od jesenas nema ni minimalan broj sudaca da bi Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa uopće odlučivalo o ovim zahtjevima. I tu je konačna odluka u rukama predsjednika Federacije Živka Budimira, koji parlamentu predlaže kandidate. Proces rješavanja ove situacije posljednjih tjedana vodi OHR.